Qarali, kerak bo'lsa bu kemani shinnabdan bunda tushirib bo'ladi. Şol tushirning jibarding bütün mümkinliklari bor. Mana buning shinin qarriga kerak, naturasin qarriga kerak. Qo'y yashirib qo'yganlar ekan. Eyda balalar kelib jetkencha tushirib qoldik. Ondan so'ng g'avg'o qilib tarashaqlar bo'lar bunda. Jamoat İstiklal'da nek mana shunday tramvay yuri. İstiklal'da bu tramvayda yurib bo'lmadi. Farmina bunda kirib qarayashaqmiz. Sizga da ishini ko'rsataman. Üstte idagi ko'k lampalar tura. Bu terazalar mag'ayin ochiladir endi. Jil kirsinga eshigi de yopilirga tegish. Shep. Lekin yurtuvchisi qayda? Mana shunda boram ekanni. Bunda yurtuvchi borsa, bundan kishilar kiratirgan bo'ladi endi. Gil kirib deganda bunda yurib, yurtuvchiga nechik o'rin qoldirga tegishsan hali bunda. Ressorlar bor, hatto amortizatorlar da bor oxirisi. Kirisi yirtma yasab qo'yganlar. Bitta. Poyezd jamoat, poyezd. İçine de kirib bo'lmasmikan? Chaglar. Bu o'zi tovush chiqarmag'achdan men chiqarayman endi biroz. O'tlar yana, tegarmashlari metr bo'yi. Qarshisidan chiqsam bular eng so'nggi ko'rgan narsang bo'lacak endi. Shoq birini huk yasayacak. Turklar aytmish gurush bo'lacak. Hali mening ortimda ko'mir savoti bor ekan, necha tonnalagaymi? O'zi nihatli uzun. Sen qara nihatli uzun. Sıyırını bo'yab qo'yganlar. Edaga jamoat umrimizda bir topqir bo'lsa da, men shaxsan vagon ishine kirib chiqay hali. Bigrakda ilkisini Dead Man's Hand degan o'yindaga kebek bu. Og'ashdan sen mana bularda bir 16-20 soat o'tirib borib qarali. O'zing og'ashga aylanasan bo'g'ayin. Busi VIP-dir endi. Yumshoq o'rindiqli. Siyobiq. Beylab qo'yganlar. Hop g'aziymi, qara. Ko'chirding, ketdi. Harakat, fren degan, geri degan kiriga borala. Reversi da bor buning. Sho'lmaklarga da o'rin topilgan. Jamoat qiz kulasi mana shu ko'rsatsam mana endi qayr. Kopterdan mana shu ayttirib. Nechik jamoat kopter. Normallaşami? Bo'ldi. Qiz kulasini ko'rsatdim. Allohga shukr. Men gil o'ylaydim, bu jilkanli yaxtalarning ostindagi kili nishoqli ekan deb. Nechik ularni aylantirib burib otmaydi, deymi? Metr shamasi. Ham qalin. Bir 18 cm qalinlikda. Mana jamoat yorga yaqin ketira olmaysan endi. Qaydir shunda ishtirak yakiratorga turib kelar endi. Aning qaravi jilkan bilan yuri. Toqtadan ikretli kabriolet kebek. Qayda buning eshiklari shular ochib kirib o'tirgan. Ishkak vint. Men eshitdim, ishkak vintlarni yasao texnologiyasi bek qatlovli, ham tilasan endi ilda ani ishlay olmaylar deb. Mana Koreyalar misol uchun ani ishlay biladi, yasay bilalar. Ham ko'pchilik kiyim shirkatlari alardan ola ishkak vintlarni shulay deb bilam. No menga desam, bunday chipuda da yasab bo'ladi. Balakeyin. Mana endi zo'rroqlarim chipuda yasab bo'lmayacak. Suv shonlari. Bunun idaresi ortda. Tortarsın, yulqiysan. Ostindagi qanoti bor. Hamaytirga kerak ishkak vinti da bor buning. Jilkandagina tugul. Eydagiz hozir tishqa chiqib, suv osti kemasida qarayg hali. Men durusini aytganda, bunda shuning uchun keldim. Qarali lopashlari nihatli keng, bir 40 cm bordir. Mana hatli ibrlar bo'lar deb o'ylamagan edim. Bu umuman churroyga o'xshagan jamoat.
Bunun içine kirişim mene bundan kirrege kerek. Kamerası da koyulgan alanı. Qarap turalar. Mında düşüp, mında kirip ketip, şunda qoyada bolsa olaşırga endi. Lekin kirip tururuz miken? Deganlarni qiziqtirmayali bu meni. Sen ne vermişsin? Sen? Mana bu suasты kimyasының нендері бір үліші болырға тейіш. Сан, тар, көпмі әйбір, нихатлы тұрба, нәрсегіне yok. Ләкин мына өзінің қалыңлығы 20 сантиметрда yok bu. Шылайық бір 18 шамасы ғана. Һәм шул тұтайында бүтін су басымына. Ішкі темірінің қалыңлығы 1 сантиметр шамасы, тышқысы 1 сантиметр ярым, 2-де yok. Qanatına basmağız, içine kirməgiz degan. Quş qolayğına zaklopkada тренировательный asılınıp pişken elemanın basmağız degan. Şasi qanat içine jeyla, tutunşuqqaşlarımında hasta. Bısısı qıyrığı degandey. Qıyrığının eleronun bir ketip qoyganlar. Demek bu asqa tushib ketdi. Bu narsa bu? Jil ko'rsatkichmi? Strilib baratirgan. Bu yo'q quba boshlagan. İçinde Spartanlar şeyinde cemaat. Kasan, timir, sizip duran bir kızı. Kapotunu açıp qarab bulmay. Lekin bunda көріне Bishkekli terge şimdi bu. Opozit ham bir nişaretlidir indi bu. Bir durtev, şöv belki. Mena mında yıldız sıman etergeç bizning o'quv yurtunda da var. Mena misalga Bishkekleri nihatli. Mana shuni xatli. Mopedniki mana shuni xatligini aydi. Bunu bilan shoqishtirgiz meni. Mana shunday kukuruznikda turgandir endi u. Tek yıldız sımanı tergeşeyimi neçe silindrlı bu? 7-8-9. 9'lı bu. Bu nerse? Bu ağız septirgeçme nerse bu? Biz ağlanıp katmasak erin mi? Ağlağımşa bundan pışkırta da bunun bilen tarata. Dib uylayım. Lakin təğayin ayta almayım. Kanatları nindi qalın, nindi uzun. Kanat uçunda bir nerse de yok. Profili yaxşı görünə bunda. Nindi. İlironları kanatının 3'ten 1'i. Pıyalası tutuğa bitken bir görünmeyindi. Tuzan da oturgan. Bir kişilik kabine. Uçkanda mana şoy kökке qaraysan, bir görünmey. Allah'a tapşırasın da şturvalыңды tartasın. Hem бәхетің болса uçup кетесің. Bulmasa endi жерде қаласың. Cemaat anlamamşa, bilmemşa bu Britan uçkuşu. Bu uçkuş cemaat harbiy uçkuş, elbette görünüp durabetinde heme. Liviyadan ko'tariladi, hem qoyadır etlik qilirga uçaq. Hem Rumıniya territoriyasından bereler. Lakin o betep düşmüyor olalı uçaq köpmedir. Hem indi Türkiye'ye kelip jiterek bütünlüğe işten çıkıp Türkiye yar boyunda qoyalar şunda suğa şuma. Ekipajını qutqaralar, ekipajı isen qala. Lakin uçkuşunun özü bata. Şuna qaramasdan anda köpmedir vaqtdan soň kiri ko'tararlar da mena bunda kitirip qo'yalar. Ol xatirə olarak hazırgacha bunda tura. Suda köpme yatqandan soň tartып çıgarganlar. Hatta yuvup da turmaganlar. Tuzlu kilish bu mağayın tizden şirib biter indi. Lopasda kirsen üçün hatta asfaltda da tişip qoyganlar, şıqır yasaganlar. Qara sen, qumlары bilen birge tartып çıgarganlar. Original qumlары da qalgan hatta. Yuvup turmaganlar. Mınıqı indi kesilgen tugul, mının profilin körüp bulmay. Başı tügerek mının. Tiginin kanatı turup uçmak. Mınıqı aval kibik yasalgan. Yarısı gana ziyan görgen. Timirleri umırılgan mının. Urta ölüşü yok, kuyruğu var, hem pisi var. Asız qay ketesin indi. Atuşu urunu da var mında. Lakin avtomatik olmagan. Tek kislorodları da bulgan bularının ara beri sular için. Atuşu mından şatır pıtır attırıp bargandır. Mısırının benzin bagıdır indeyim mi? Tergeşiminde benzin bagımında benzin bakların kanatları işinden olganlardır diye bileyim. Kanat içinde benzin bagı bulmagandır. Bunun benim fikrim boyunca şulay. Harbi uçkuşlarının benzin bakları kanatında olsa onu tikşesin iken başın bete betindi. Şuna göre benim bik tüplü fikrim boyunca Kuştırnak içinde bularının benzin bakları mağayın tergeçlerinin ortunda bulgandır. Havanın mağayın andan arı belki bir branya bilen de qoplagan bulganlardır. Diye bileyim. Belki yalgışamdır bilmeyeyim cemaat. Hemen kanat uçunda bütünley torpeda tura. Anı men bilen bilesiz mi nerse dep. Uçkan vaqtda kanat uçunda turbulentlik barlıqqa kele. Hem şunu bitirir için men şunda jeylanmalar kullanırlar. Şuna göre bu birinciden uçkan vaqtda uçkuşqa tuturuqlıq bere, hem ikinciden yağlılıqni ekonomiyeli. Amanda kirib bulmay.
Һәм сез уңайыннан җәмәгать моны теләсәң инде ачкыч белән ачып була. Кертәсең дә бераз лыкылдатасың да шулай лыкылдатып ачасың аны. Андый тәҗрибәбез бар җәмәгать. Лицейда күп ачтык инде без алай. Кабина өчен төшерик әле бераз. 2 штурвал, 2 пилот, приборлар күпкә күбрәк. Капитанның исә төп приборлары гына бар да, булды вәссәлам. Һәм инде шулай ук бер нәрсә күренми абсолютно. Тәрәзәсе барны, юкны күккә карап барасың. Калын, ныклы, әзгенә дә бөгелми. Boeing ушак ластигы дигән. Ә менә мондый тәгәрмәчләр җәмәгать бик нык нагрузка һәм бик нык зур температураларга чыдарга тиеш дип беләм. Аларны бик каты сыныйлар һәм аларга тәләпләр бик зур. Кара нинди хәчтүрүш трактор. Менә безгә дә шундый кирәк бит. Бакчага, бәрәңгә утыртырга. Сука тагасың да йырып чыгасың. Нинди рәхәт. Танк кебек ул, батмаячак. Ну моңа тешләр ясарга кирәк, булай булмый. Буксавайт тәшәк бу. Москвич ничек сезгә җәмәгать? Үзебезнеке. А черная молния, Волга ничек, Волга? Я не верю в чудеса, дiyersin, Газ. Формула 1-ни дә тыгып куйганнар. Этәргечен монда аерым куйганнар. 1 2 3 4 V8 бу җәмәгать. 475 ат кеше. Бу формула 1-ның иске варианты ахрысы. Хәзергеләре мондый түгел. Хәзергеләре матуррак һәм алда канаты була. Арт як күзгеләре каран дип психлава кебек кенә. Моны беләбез инде җәмәгать. Тофаш дип алдамакчы булганнарны копейка бит инде натураль. Сузуңайыннан җәмәгать төрекләр копейканы Хаҗи Мурат дип йөртәләр икән. Үз гомеремдә беренче тапкыр Caterpillar күрәм мин. Алда эт кеше бар, артта тарткычы бар дик. Бу маңайны ошайтыр батырада җирне сөреп бара инде, Белмим, мин агроном түгел. Шуңа күрә агрономчыларны да җигигә иде. Алар да үзләренең тәҗрибәләре белән бүлешсеннәр. Алар да әйтеп җибәрсеннәр. Лондонга бармыйча гына 2 катлы автобус карыйк әле. Шуңа кирип булмас инде. Ләкин читтән генә карап булачак. Юк җәмәгать, мин сезне алдаганмын икән, монда кирип була. Бу түбәсе тәбәнәк инде. Менә 180, минем баш өстендә тагын бер 2 см кала. Яра үкчәне алсак инде бер 5 см булсын. Бер 185 см түшәм инде бу. Ну барыбер кырыйга таба төшә. Шуңа күрә монда инде сыйышып бетеп булмый. Кисәк кенә тасаң шык иттереп башыңа эләгәчәк. Ә монда ничек керәләр икән? Бет томаша. Ну водительга монда рәхәт түгел. Җәмәгать 2 катлы булгач, икенче катына да менергә бит инде. Собакалар юып куйганнар. Үзе шундый биек. Мин бер видео күргәнем җәмәгать. Менә шундыйрак автобусны кырнайталар, һәм аның нинди почмакта әйләнеп капланасын карыйлар. 35-кә якын градусны нормально тота бугай ул. Ягъни әйләнеп капланмый, ятмый кырыена. Шуның хәтле биек булуына карамастан, миңа дисә яхшы күрсәткеч. Моны эшли алыр өчен моның этәргечләре, трансмиссиялары бик тәбәнәк урнашкан булырга тиеш инде. Максимальный, минимальный тәбәнәк җәмәгать. Җиргә шкылып барса тагын да яхшырак. Бигрәк тә кеше тиягәч. Ну барыбер тиз бара алмый инде бу. Тиз барганда бурылса, шак килә дә. Вәссәлам. Тохта ясый торган җайланма. 2 пышкы, якыннардан да күбрәктер, 3, хәтта 3 әкрен-әкрен генә кисеп бара. Һәм дә инде бусы селкенергә тиеш инде. Килтер тегендә таба әйтә инде ул аны. Теге ягыннан бүрәнә керә, бу ягыннан тохта чыга торган була инде. Син кара менә монарга. Üsttəgi val əylənə, astağıların əyləndirə, həm də indi bundağı tış təgərməşlər yərləmində bu val əylənə. Həm vertikal drel barlıqqa kiləcəməyət. Buсы pışqığa oxşağın. Buсы şar, takar stanoqı da var. Bu üzünə görə bir kişkinəginə цех indi cəməyət. Яғни нидә булса үзәк val бар, həm ул бүтән станокларны əyləndirə. Менә мисалга монда бик яхшы күрсәтелгән. Бер бүлмәдә этәргеч тора, пар белән эшлидер ул бәлки, икенче бүлмәдә станоклар. Такар станогы, циркулярка һәм башкасы. Димәк, электр булмаган чакларда, менә шундый зур цехларда нидә булса зур гына этәргеч булган, бәлки парда эшләгәндер, бәлки бүтән ягулыкта эшләгәндер. Һәм шуның ярдәмендә бүтән станокларны әйләндергән. Һәм инде аңлавымча төп валдан әйләнешне бүтән икенче валларга тосма ярдәмендә күчергәннәр. Тимер тешләр монда бик әз кулланыла.
Булды, bütün qarı alğanday birini qarap çıktık buğa endi. Bütün bir aybirde kalmadı, mine bulardan qala. Bu qutuşquş ayberler nersedir? Bilmeyim. Ne desen neft suurta turgan bir nasoslardır endi. Belki yo'qdir da. Qisqasi jamaat. Birinchi topqir o'z umrimda muzeyda yurib rohatlandim, men sen aytayım. Bu muzeyga men 10 baldan bir 8,5 ni qo'yam. Nuqtasini men sizga turtib ko'rsatashakman. Bunda hech cheksiz kelib qarag'izmi jamaat. G'odiy o'limlilar uchun bilet bayasi 90 lira, lekin agarda kimligingiz bor ekan, ol Türklerning pasportlari bo'la endi 40 lira. Har kishi bunda o'zini qiziqlay bir toboshaq. Aviatorlar uçqush toboshaq, mashina yaratuvchilar mashina toboshaq, agronomlar traktor toboshaq o'zini, hatto tankda bor. Shuning bilan shunday hallar jamaat. Qaraganingiz uchun rahmat, ham o'zingizni saqlag'iz,